Lo Dzadzelo ufundzani ibanga lelishumi nakunye form 4 kuthiwa-ke uyatela nje budlabha avele alale ngemva kweli-hour noma-ke kweli-hour kuthiwa-ke lo ntfombatane uvele nje atele alale. Make walo ntfombatane uchazile ukuthi ketiningi etibhedlela lasebajike kito ngaso-ke lesimo nyalo-ke sebacela nje mani longabasita ngalolunye-ke lusito noma nje sebafundisi njengoba-ke lo ntfombatana uhlala alele nje ngaso sonke isikhathi. Kwamcala ngo-2008 nga-grade 3 solagula phese buthongo ngiyile bo-special doctor ngayana bodokotela besintu base batangisita sololusita ngitfolakala nyalo soluyafundza ngale South Africa soku-west-ke nya solala kakhulu. Uphathwa buthongo kanjani make kumpo ungasichazela? Uyatela nje alala uma umuntu osikudela kubuhlungu khona. Angalala nje isikhathi lesingakanani ngelilanga? Isikhathi lesizimvu uyalala nge-hour uyalala nge-hour nje uyalala. Lesikhathi sakhe avuke lesiba sincane kakhulu. Siba sincane kakhulu. Manje usakapheka sokhanza ukuthi mase ngumvusa ngisakapheka ngapheka bese uyangikhalela ukuba nenkani nyazo uba nenkani kanye ngicala wabede inkani. Ucabanga ukuthi leli sito kungaba lisito lelikanjani make? Nongangisita nje lokwazi uyakwati ukumlaphela ukuthi ubuthongo angabususa ngingajabula noma umthandazi nongamthandazela kuphele nami ngaloko ngingajabula. Sisuthi lo buthongo buchamukaphi udeliswa yini kangaka? Buyachamukela nje vele ngilala. Noma ngabe bolele kahle ebusuku nasemini uyalala? Yebo. Nasekuseni? Yebo. Ulala isikhathi esingakanani nje ngelilanga? Ngafika nje ngiyalala kuyangifikela nje ngilale kufike nje ngilale kufike nje ngilale. Manje ngalesikhathi ulele kuba khona yini lokukhuphako? Kudele ngikhuphako. Esikolweni wenda kanjani manje nangabe kuyafundwa? Ekufesini nje ngifika period lecala ngifike ngilale. Bangivusa phindze ngivuka kuleso sikhashana phindze ngiyele ngilale. Lokhu-ke kuthiwa nasesikolweni sekude-ke sekucala ukuthi-ke kumkhinyabede. Labangaba nalo-ke lusito bangayishayela na inombolo lethi 7633 9437 7633 9437 nginginohlahlathwala itindzabeni teMaswati channel.